Imikino yo kwishyura muri Azam Rwanda Premier League ngiyi yahageze. Kwa mbere itariki ya 18 Gashyantare 2019 muzakurikira umukino uzahuza Amagaju FC na APR FC. Kwa kabiri itariki 19 Gashyantare 2019 Rayon Sport FC izaba yakira Etincelle FC. Kuwa gatatu tariki ya 20 Gashyantare 2019 Kiyovu Sports Club izaba yakira Kirehe Football Club. Iyi mikino izatangira saa 9:30 live kuri Azam TV. Gura decoder ya Azam TV ku mafaranga 50 yonyine tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri book ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash ndetse no kuba duhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.